به نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan agama Islam, kakasihatilanan, alhamdulillah, yan nakamusimusumpa ta waktu ini. Dari niya, ituin na to, in pangadyan na to, aamuin pagtibaw sin lugal sa halga-halga, amoy in long ta mahalga tayong sin dunya iniban sin luon niya, amo na yung pagtibaw pa Madina al-Munawwara, kana amuaonin ini kialatunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagpatubo niya sin pag-iman sin manusia hababaw sing gumiini, amin na lang kumingkatan, dahil hapanagnaan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay pakahinapusan amunayin siya, doon haon long ta najukup na in agama Islam, jari in bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy in sambil, inang sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay batokon sin umat niya, sarta singuran ingkatan kakahinang niya. Nareng ha mga inihika batok na to, amin urulon na to in katan limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha tungod pa kala pag-agama, amin tiyugila katutan yung mapatok na to hinangon, iban patangkisan, asupaya ini sawasa inamal ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu ini insyaallah ta'ala lumatun na kita niyo pa amin hikatu dahil ha mga mapatut tibawon sin Muslim doon ha Madina al-Munawwara, amin kiyatag na to masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kalukal-lukalan halawm niya, halawm sin masjid, damikyan karwa masjid, amoin masjid panagnaan timindo nga Madina, amoin masjid Quba. Ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala wisarahun na to in hika tunia, amoin long niya Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad amuna in pangubulan long ta doon ha Madina al-Munawwara. Ini tiyag siya long niya al-Gharqad, karena doon haon ini panadnaan long ta kaya pagkubulan in amin lugal yaon doon ha amin lugal, aon doon haon long ta kahoy tunukan, amunan pagtawagon sin sila Shajara al-Gharqad, doon hayan long ta na in kahoy ini long ta kahoy tunukan. Kahoy tunukan bihan mo mitselong tabi mga sakatun sa sumagawa in kahoy ini kasusuban ini pagkaunon sin untain dahon niya. Na in ini long ta in pag-ianon Gharqad ini long ta hajaman bihaon, tapay hajaman pa si mga kasahabatan long ta nalawa na rin doon haon ng kahoy sa sumagawa, masi ingan niya amin na usal sampay paadlaw ini karna nakasud siya yan halaumansin ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanon Baqi al-Gharqad.
Hati niya nalawa siya sa sumagawa ingan niya masimasiyaon ini timutubo lang ta bago-baguhan ha panganal sin Muslim halaw man sing gumiini labi-labi na tuod in mga sila amuin naka ini tibaw naman to pa amin lokal yan. Na ini ni amunain lang ta pangubulan daing pahajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pa adlaw na to ini. Isiyo-siyo imbi mga abutan sin pangumulan nila doon ha amin lokal yan. Naroon na sila hikakubol, lami-lami na yung mga sila maghahaji, mag-umra sarta ini timibaw maud pa Madina al-Munawwara, nawang sila abutan sin ini kamatay nila, naroon silahan laung tahi kubol. Jari niya, in kalabyahan sin amuin pagyanon makbara ini, amuin baki al-Gharqad pagtawagon, laung ta daing hadis sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana laylatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril layl ilal baqi fayaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi al-Gharqad. Amo ini in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta diayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha tiap-tiap in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in makatibaw maun amo na in lin lang ta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha daing ha mga kaluan niya hawak to na sin Aisha makakaon kaniya hakiadyahan sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha magwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam a kahinapusan lang ta sindum amoy in lang ta bahagi hikarwa atawa bahagi hikatu sindum yaon madto siya manibaw pa amoy in pangungubulan yaon salta sumalam ha mga sila roon amoy in kaya ini kubol doon halukal yaon amin kabta taniuray di halaw man sing gumiini na insya Allah subhanahu wa ta'ala ini dumatong dakato taniyo in amoy in pag ini kita-kita ilong ka dito ha adlaw gana-gana. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallahu wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sartain kami inilong niya na makaurol na matun kaniyo. Biha. Bago po sampasya ng hindua, Allahumma gfir li ahli baqi al-Gharqad. Na inkabtangan ini, biya day sabhay ni in sabuton na to, tiap-tiap kita niyo maka tiwaw mo palukal yan. Na iniring ha mga bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena siyara doon hayan in pagtibaw maun pa amoy in al-Baqi al-Gharqad. Iwan si mga laung ta himumungan ta doon ha lugal yan. Jari niya laung niya in pagtibaw maun pa kubul yan ini siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ziyaratul kubur masyru'atun. In pagtibaw kubul, ini siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hakab tangan niya, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pazuru al-kubur, pa innaha tuzakkirul maut. Ini tibawan niyo lang niya in ini mga kubur
Sawab in kubur yan, makapatumtum kanyo sin kamatay. Amot tulong ta. Na inilong ta, ini labi-labi na in mga tao Madina, siyara kanila, in amuin timibaw maun pa amin lokal ngiyanan baki al-Gharqad. Sarta daisab si mga sila hisiyusiyo in makatibaw maun pa Madinatul Rasul, amunin Madina al-Munawwara, na damikyan lamod sila roon nakasud ha sara siyara sinallahu subhanahu wa ta'ala in pagtibaw sin amin kubul. Doon ay nibiyayta kato si mga ulama, in mga kapaiddahan, madawhat na to hapagtibaw sin kubul. Kaysa niya long niya, ini tudhakirul maut biru'yatil kubur. Inihi kapatumtum habang sila tumitibaw maun pakubol at kala kakitaan nila nain pangubulan ini. Sarta doon haon, in sila makapag ini kagama sin parkala susungon bihan ha magparayaw sin amal, magpaamo sin amal, doon hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon matarang kato taniukatan, mga katotay manghuran hakama Islam, nasabiad to, nagdaak kato in Rasul sallallahu alaihi wasallam, paduruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ini tibawan niyo yan lang niya, hatin mga pangubulan yan, sabab in lugal yan, na makapatumtum kaniyusin adlaw kahinapusan. Amo yan. Na damik yan hikarwalaw niya, in kapaiddahan dunhan, amin nakaurul kita sin, inilimpa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida'u bin nabi. Sabab in pagsingod tahakakahin ibadat, biya pagsambahayang, pagpuasa katan na sin ibadat, sampay nakalamod na runay niin, pagtiwaw, pakubul, in hinangon mo hangkan kau timiwaw sabab na inyaon piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang daakan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na pagduwarwa inyan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mayta, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Tuhan na to, Rabbul Alamin, in katan sin daakan sin Allahu Ta'ala kaniya, hipang daak niya hakatan sin umat niya, sababin niya tuwajib kaniya. Sarta in siya di siya magpalabisin, uno-uno hinang, wala piyang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asawad yan, mga katawtay manghuran, uno-uno hinang, wala na hinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subay kitari na umatikat himinang kaniya, karena malupasin waktu na to maghinang doon hakakahinang niya hatakala wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na kita lumag daawa, ayaw na kita lumag uno-uno na kabtangan lang tahasupaya sa mahinang sarain hinang yaon sin bukon siya sara sabab in sara da doon haamin umupi kita singkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibo da hinang niya sinbaran niya, atawa ng daak siya aun kabtangan niya, atawa roon haon ng lang siya, inyan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, mga katawte manghuran. Haakam Islam, na kalagbuan doon haon na mun makakawa kita. Kaysa niya lang niya kaiklas, biyay tayo to, rukun sin hikatay sinang malibadat sin hambuk Muslim, in amin murul siya himinang haamin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hikarwa niya kaiklas patuhan Rabbul Alamin. Imaksud niya bang imian kau rukun lang ta simingod kau ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa bukon ikhlas in pangatayan mo patuhan Rabbul Alamin at iniwe sa pantun kaya lukusan hadya kau ini kau aun dun haon sa nagtibaw pag-uuslim alain amal sa sumagawa wala piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na tanto hariyan tay maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amon
Hati niya, dahil mga kapaiddahan beta kato, ajrul istijaba li amrihi. Amuyin tumbas, dahil haamuin panayma na to simpang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagka kita diaak, papatibawon, yaon na kita nakakaon pa lugal ini sa rayaw-rayaw amunin Madina al-Munawwara na kawaon na to na in kapaiddahan sa lago-lago pawaran na to amin nagdara kita niyo sinduaro kunyad to asupaya way na pagduaro tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada inyon pangdaakan pazuru al-kubur. Tibawan yung in mga kubur. Na inyan to pangdaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikato niya kapaiddahan mga katawtay manghurana kang Islam. Al-ihsanu ila ikhwanihil muslimina bid-du'a ilahu. Amin pagmarayaw sing kita, hatay manghudtay at na nakaon na rin kato. At iniyahiminang kita karayawan kanila. Inmaana niya impanghinduaan na to kanila na inyantay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta dia akday sab kita niyo papanghindua ahon. Hangkan ni kita magdua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Biya ita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkab tangan biya din kau magdua karena dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala papanghindua ahon hatay mangudta muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuna im mga sila ini muslim usog iman muslim babae. Hati niya katahan sin muslim haliokupan sin dunya ini usog babae pian hinduaahan. Narang muslim katahan tan halaw man sing gumi ini manghindua. Patiap-tiap tay manghud niya halaw man sing gumi. Milyon tuy in nang hindua akato tanyo halaw sing gumi ini mga katawtay manghuran. Haagam Islam. Bihan yan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuna im mga kamusliman usok iban kamusliman babae. Al-ahya'i minhum wal amwat. Amoy in mga sila buhi, ballog-ballugan halaw man sing gumi ini, iban sin mga sila, yadto na nakauna, nawapat na sila. Biha. Na, amoy yadto mga katawtay, manguran ha kami Islam. Al-ahya'u minhum wal amwat. Amin mga buhi dahin kanila, iban sin mga sila, yadto na nakauna, pahadarat mo ya Allah. Na ito mga katawtay manguran ha, biya da sing taon sing karayawan, simampay kanila mga katawtay manguran ha, ang Islam. Na, amo yan to. Damikian lang niya, ini lapad sin, kabtangan mo pang hindua ayat to, waktu sin pagtibaw mo, doon hayan, damikian, naagad mo runhan amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na lang niyang pag-ianon, sa pantun lang niya mahinang biya jamin lang simbaha sa malayo. Amin panghindua amo yad to patay manghud mo. Hati niya, bangkaw imian jamin, biya sa pantun bang aon pardusahan sintay manghud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan na aun waktu mahinang sabab sinhi kapapasin dosa niya patuhan Rabbul Alamin amoy hindi niya kana naman tunhayan pasal ini bangbiya din kapuklas niya ring hakawinsanaan tuy bat ibadat tuy ini pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab makadawhat kita niyo parayawan haon wajib ini hatihon sin magtitibaw pakubol, inilaw niya siyara sadya pa mga kausugan. Siyara hadya pa mga kausugan. Na inilaw niya wayroon pagsulang manulang si mga sila ulama, nakauna rin kato taniw nakahati sin pag-agama, na
inyad to tungod pa kausugan saplang inusog katantan ini dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala papatibawon maun pa amin lokal ini bang sila makasampay na mangun pa Madina al-Munawwara. Ay man demikian misan diha hula na to naman jariyad to kita manibaw madto bang kita biya mga awod waktu ta bang di naingad tumang hinduan hadya kita biya amin biat battaka inayad to. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amo yan ini yang hindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga sila amuin ini nagkalimun lawa na lang si magbibisara sarta amuyad tuloy sabing hipalukat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuad tulong tain hinangun na to ayaw kita magpalawi bang doon amuin tiyugila niya amon hadjad tulong ta mga katawtay manguran akong Islam. Na doon haon long niya hatungod sab si mga kababaihan doon haon long niya na inbatan kaptangan dahil ha mga kaulamaan na ini wala siyara ha mga kababaihan ha misan peng kaunan kapatot nila isabihan tumang hindua manjarira sila mang hinduaan hadjaray nga kabaybayan nila ataw ha kalukal-lukalan nila sin aming kaptangan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Na inyad to nakapangayo day sab sila dunhan karayawan ha mga katawtay manghuran nila nagkalimun lawa misan sila wala nakasampay pa amin lugal long ta dunhan amo na inpiaga lubungan kanila bihan amo na inkubot. Inain mga ini lang ta bunal hapanagnan ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang laang siya sin di papag ini tiwaon pa mga kakubul-kubulan bihat. Yang lang niya hapanagnaan sa mamita pagayad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ini ipon niya amuin maka hinang sila roon bukon ha aturan sara. Sabab biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo dun hayan la'anallahu zawarat al-khubur wal muttakhidina 'alayha al-masajid wa as-saraj. Biha li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kababaihan amin maninibaw pa mga kakubul-kubulan amuin hinang nila na lang niya ini kubul yaon masjid. Mga kamasjid-masjiran. Iban pagsuan nila mga ilaw-ilaw, bihan. Na sila ito yung mga matawad kaingatan. May tatungyan ang hinang nila masjid ini pagkukubulan niyaon. Sabab in kubul mga katawtay manguran bukon lokal pag-iibadatan. Ato in mga hinangyan karena landok mabugat in gugu sin hinangyan karena la'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala in makahinang kaniya. Amo yan to. Jari niya, biyeta dunay niya mga sila amoy indi wayroon dapat long taing sila makasampay atawa wayroon tud waktu nila in sila makatibaw amin doon na hadya masjid sila riha natin na way na waktu rugaing biya sin mga maghahaji aun waktu yan dihilan sila lugal mga 2 adlaw ra ataw hangka adlaw ra ataw 2 adlaw ra bihan sabab sin amin katapaot na sin waktu ada kala abutan na sila sin waktu sin pagtagna sin paghaji karena aun den kanila amin makauna laung ta humarap pa Madina ampa sila pa Makkah al-Mukarramah kumbiya sin kaybanan suway na mapo sin paghaji doon hayan na ampa sila manibaw harap pa Madina. Aw din mga kaibanan, biya mga rikato, pasal sin malukay pain, ini waktu sin pagtagna sin paghaji, kunal bulan haji na,
bihan sa sumagawa in amin paghinangsin pag ibadat paghaji launta bang sila makauna maun pa ini Makkah al-Mukarrama atawa makauna makasud palaunsin hula ini Mamlakatul Arabiyatus Saudiya makauna in waktu bihan di pamaabot inamin ini bulan haji laun tahi pag-ibadat amunin hangpu adlaw panagnaan sin bulan haji naon waktu pasal sinamuin ini flight lang kasin sa sakatan nila amunain ari plano biya do paragbus kulang na ini magsaka takapal biyayaon dan di kato na in kamatauran biya ari plano na sadya na halong ta makauna humarap madto hangkan na in paghaji sing kita rin di laung ta amo na in hambuk dahil mga tong kajinis paghaji karena in paghaji laung ta aun doon ifrad tamatto iwan kiran in pagyanon ifrad tunggalon mo in ibadat ini paghaji sadya wairun lamod sin umrah atin niya iniyat mo roon sumud palaun sin ibadat yaon tunggalon mo sadya in paghaji na in tamattu pagyanon launta na marasya in dua hinang unang muna pag umrah pag ubos yadto mag ini gumawa ka rin ha ihram mo pag ubos yadto pag abot sin 8 kasubangan amin tumuklas na rin ha Makkah al-Mukarrama maghaji harap pamina muna doon hayan sin 8 kasubangan na sumud na sila palawman sin paghaji magniat na sila sin niat haji bihanyan. Naramik yan in ini kiran. Hati niya in kiran mararay sabihin paghaji iwan sin pag-umrah sa sumagawa haamin niat makaminsan sumud in paghaji iwan sin pag-umrah makaminsan sabab in sila labi-labi na amin mga tao naghula doon ha Makkah, amin sumud na sila madto pa ini Mina na niat marana indua paghaji iwan pag-umrah. At ini minang na si paghaji, pag-ubos ito maghukas, pag-ubos ito sin paghaji, di na maghukas, dahil nga atin rin na gumawa, dahil nga ihram, in siya, hituin niya na mag-umrah na siya, atin niya tumawap Pabaytullahil Haram, pag-ubos siya tumawap magsa'i, naroon haon, ampa siya maghukas lang, tahati niya gumawa na rin alam sin pag-ihram. Bihat to mga katawtay manguran, hakama Islam. Na lang niya biyata dunhan, in daing ha mga sila rin makakaus, lang tahati niya wayron waktu nila, na lang niya al-baqi, huwa mudpinu ahlu al-Madinah. Bihan, yan may taini di lang niya dunhan amin biya mga abutan sing kitain tungod paparkala ingaton in mga kangan-nganan hisuing kaya tanum doon na lang sin pakuburan yan. Amo na yung pagyanon baki al-Gharqat. Wayroon doon haon kaya tukila hauno in lokal pakanya dahin ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na si mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapuas din ha mga kasahabatan, amo na in mga tabi'in, iban si mga a'immatud di alladina matu fil Madina, iban si mga kaimaman, iabutan sin kamatay nila ro na Madina, naroon haon launta, sampai kaya baita, in kia kubul doon hayan, miabot siya hangpo nga ibo ring ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kia kubul doon ha amin baki al-Gharqad. Nabihad to. Na ini lang niya matarang hasara in ini tungod paparkala panghindua amin di kaulang tamagpi pakanya sin hisiu in duaahan mo, hisiu in tibaun mo, sabab in ini muna lang ta na
subay tubat muna impiang dakan kato katansin Muslim usog babae halom sin gumiini si udah makatibaw koy wandi mangayu kau ini panghindua akan nila amunain biat batakain na ito panghindua ayat to naroon haon lang ta na hiaros doon haon ini manjari resab ingatun bihan in pakuburan bang sa upama inyaon bat timarang sa ini bang siya aon long ta alamat doon na inyang biya si mga aon doon kaya butang lang tabato pagtagsing kita yan dahil di amo na yung sundok na amo sadya dahil ha mga pianglangan kato di kita manjari mag ini butang doon haon biya mga inpagkubol kanya biya mga simintuhon ta butangan ta biya mga kuan jukup na inbato hadya butang doon hawak to palaw ta in sila baku-bakuhan kaya loon maun ha supaya di sila yadto ka ini kapangubulan bihat to in biya mga ini hak ini bago pa siya sabab in baki al-gharqad ini dahil hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod na sa ini maluag tuod bihan yan na dahil nga sa mabiyad to ini panghatisin mga kami bihan biyahagi nila ini nag-upat bihan hati niya bahagi mag-upat ini muna sa pamabiya sin patahunan bihaon hikubol doon panagnaan kawahagi iyaon pag-ubos yan to, pagtahon sungon yan to, di na sa bahay karuang kabahagi. Paghika ini to, tahon sungon, di na sa bahay katong kabahagi. Pag-ubos doon na sa bahay, ini hikaupat kabahagi yaon, pag-abot sin hikaupat sin tahon. Pag-abot sin hikalima sin tahon, doon haon man jari na pangubulan na isa, bimbakas kaya pangubulan nito. Bihan natin niya, man jari na magbangkat na intaurin doon, bihan yan, hati niya, wayron da tulong ta ini kasusahan sing kita amin buhi may tayad to kialian doon haon sabab muna mga katawtay manghuran in parkala sin kamatay ini aun manusia mapatay makaunain kaibanan panya papamaranan niya aun waktu mauto din siki makauna hikubol din kaniya mga pila tahon pa dahil di halawon sing gumi ini, pag-ubos yaon impyag kubulan sin sikin niya, bukon amin lokal kaya pagkubulan sin baran niya. Sa diya to'y kapag inu-inu sing kita, kaadlaw akhirat, papagbatukon da sin Allahu Ta'ala, in amin udyot pamaranan ta, paamuin majukup da siya habiya sin pagpapanjari kato sin Allahu Ta'ala, tabatan na si magbibisara, ini buhok, timubo hakilay mo, di yan makatuwo magtupabitis mo. Magbing damaon pa amin bakas tiubuan niya, mga katawtay manghuran na akama Islam. Di dato kasusasing kita, in mga parkala yan to. Na in labi marayaw, amoy in urulong ta na sadya bang unoy pamiat kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya ando kailo, in mga ini, angkan na nahinang sabab, daing hamangayad to, daing hapanagnaan pa si pagkuwulyaon, wayroon yaon kaya bangunan unong-uno na biyangon doon hapangubulan yaon, asabab to naubos si manusia kaya tanom doon haon, daing hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pajaman na to bihayaon, amurokman habihayaon lang ta, kaya luag-luagad na siya, karena sin amuyin pag ini butang na si mga kapanyapan, si mga kabaybayan, amin mga liugo na bihan, at iniadihilan na si paring talugal, piag butangan si pamaybay nila, biyayaran pa kanya in mga lupa doon haon piag hulaan nila sa si pagpahinang simbay nila, na inyan katantan, iatasan sin parintasin suudi, na asabab yan tulong ta, libo agluag sambil si masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na inyan lang ta misan iyanon nakaabot naman to pa amoy ini
masuk na siya maun pa amin pangubulan niya o naman yung pagyanon bakti al-gharkat. Amo to mga palanggungan sing kami haagama Islam. Na ini launta makawa taron hay ni in pagyanon bakti al-gharkat inyan lang niya makbaratun ammatun lil muslimina fil Madinah. Ini amo na tuod in pangungubulan singkatan doon na Madinah al-Munawwara hisiyo in abutan sing kamatay roon si Buda in kaaunan niya launta suodi iwan simbukon suodi hatat kala in siya iabutan doon na doon siya hikakubul mga katawtay manghuran sarta in pangaddatan launta asal doon miya makadha pangaddatan sin Islam bang hauno siya miyatay doon da siya halugal iyan kaya hikakubul hauno na yung lugal pagkukubulan dahon siya madto kumbiya sindikato launta kabiaksahan pasal sin naghihinang pakanya sin pangubulan sin family na misan hauno miyatay dahon da harap madtubihan didto hikubul inyadto langta bukon yadto langta maamu bang biya akaron bihan sabab di manjari matahala im pagkubul labi-labi na Muslim amuin mabut siya kauhan tagupat kajaan subay siya hikatanum bihan yan sabab namuna in siya yadto na nagbubutol sin labi-labi na imbariman nagbubutol sin amuin iaalop niya nakikita niya na hawala pang yugtuin napas niya ipakita na kanya sin Allah Ta'ala laway ring ha Jibril alayhi salatu wassalam insusungon niya. Nabihan niya. Nahasaw beto rin man jari tahalaon inyad tulong ta mga katawtay manguran. Hakama Islam. Labi-labi na to din mga kanabihan banghaw numiyugtuin napas nila roon da sila kalian halukalya. Hangkan nain Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon na laung ta nakasud pa amin laum sin masjid yaon sa sumagawain siya diring dinganda sampay madto pataas yadto amin lang tabiya siya sa kaula-ula bukon siya lamod masjid sa taon doon haon amuin inibiutangan dito lang takubba hataas yadto amin pangindanan amuaunin tungod sin pakuburan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban niya amuin bagay niya lando amunin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu damikian inikatu nila amuin nangayo hawakto siya kirugsuan sinambuk Yahudi amunin Umar ibn al-Khattab piyakadto niya in anak niya si Abdullah dan Aisha radhiyallahu ta'ala anha bang manjari siya hikubul doon haraig sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban sin ini Abu Bakar As-Siddiq na dihil kanya si Aisha radhiyallahu ta'ala anha imbunal niya law niya inyadto na siyusuko ko na sa aning lokal yan karena makuyag ako makapagdaig iwan sin amaku iwan sin banako bihadto sa sumagawa kahalan si Allah alaihi walakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين